koperative sto murunji twakutanjera wasiba kurunji na byona ebe wasiba noteka hwengaro katuhamye ngo byakutamburira kurunji neshaha eyamakuru Agacencwire kandi habwe kirecho kuzaga kuseho nde Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rwo bubonero bitutaka gakorekere ombwijire reka tworeke emitwe yijegebe mbire rero nabwanyuma tuja kuseya makuru ombwijire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending babies. Agacencwire kireki abantu bari kurenga 10 nibo bihire forms okwate bendera ya NRM primaries. Kureba ngo wezo nagiha akuba landlocked district. Koto muri Kabarore yabingo mushango gwo musheja obire naenda kwitwa ahawo kufa ko mutabani. We do not believe that handcuffs are stored in the barracks. Tarozo bururo muri rukunjiri bashatu bakwatwa banyahawe isimu banyahawe kimwe cyo n'ikindi bintu bantwara bantika umuvani yawe ya white. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending babies. Nyongera kutanjera eshaha ne y'amakuru Agacencwire kandi uruga kusiyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rwo bubonera amakuru mbwijire abantu 58 nubo bayihanditse rizoba okwetaba omukaruru k'ekibina cha NRM ka primaries akarukuza kuterwa omukwezo kwa mushanju. Abarukwenda kwate benda ya NRM mukarwa ka primary nibagumiza mu kwakira za fomu ezi nibaziha kitebe kikure cha electoral commission habwa NRM muri Chadondo kandi rizoba abantu bakwingana 58 nibo bayandikisa obwe enamba yayongera kuhika ahari 13 Ankole 46 MPs, 18 district woman MPs and 8 NOC5. Masaka 22 MPs, 5 woman MP, 7 LOC5. Mubende 14 MPs, 4 woman MP, 2 LOC5. Rwenzori 26 woman MP, constituency MP, 14 woman MP and 13 LOC5. Gama tulimba manyiri tengo byabo kandi ni banyino kwikirizamu ikintu cyabaho bakikora nko kurengera kukikora abandi nibiza kurebera abantu ba boda boda nyenda kubakoreraho sako erije kubayamba shanga ngomba basafuna mu epchi ezitako eza million kamushanzu konka zitari million 12 zo currency yona eriyona ronda sente zo bene mpaparanziza nazihayo kandi mbashaba abanyakazi umwena ngo muntegereze akando bunihaye mpapura kugumizamu nyebendera naro kwatire naremwe bendera habwa district ya Kigura nemba wa parliament omukazi tamugiga roni nesimbira bwa memba bwa parliament abwa Kangangosi constituency izoberi ni hayo empapura izoberi ni hayo empapura nomination forms kwesimba hantebejo abwo bunji bwa bukanga empapura nazi yayo eso kija kwinchereza presi nilakuma nsaba nyisingiro west mwena ngo kwesimba ndiye ninyija abantu bandogwa west ndabasima na se kusimirimu habu ebitukozire hamwe okugira ngo twabona twakora echo kubanza habyamba shomero kamba shekerente nkuyija nkayijaira by the way nkayijaira inensonga zange n'abantu abandi abwaki nagaruke hine na ba minister na ba MPs abakamwanyogu okuyayo empapura. What do I say about this? The NRM is too popular to be defeated by mediocrities. Abasya abarukwenda kwesimba ahantebe zimwe zimwe bina masuko kugira ngo itafarere bata ahantunguka yebyanga byabo. Okuyayo empapura kukironi kugendo misho okusebiri 15 byokwezo ku gasha kwa Jime Muhumuza.
Webale munonga Jimmy Muhumuza ntugumiza munamakuru abarkwenda kwesimba habwa MP mukuru w'entebe ya katano na nubwa meya bariyo beyongera kweshuka aha office za NRM Electoral Commission okwihayo form zo kwesimba ahabwa buhweju engineer Dr. John Bosco Koyikarisa nomwe habihayo form zo kwesimba ahabwa MP obwa buhweju West. Ati abantu abarikwenda kwesimba barikurenga mu rushanju bo bihireyo forms okwesimba hantebe zitari zimwe na zimwe okwetorora ihanga nimbashaba bushagiti bo kwiza kubakora ndi muno ready today abo kuba namara kwihaye mpapura twasigaza nomination yenda kugambira abanyakitagwenda ngweri izobe nama yahwa twatandika urugendo ubwo kubasa kurondo bwebembezi burungi abwishaza gitu rya kitagwenda so nyenda kusima abanyambara mwena abo ubuhereze bumukunkwasa nani nkora kandi hamwe n'ubushagiki nimbasimira kimwe ntine bugarutizo abanyarukunje batire bantegerize ekinje batuye barinzire kandi nimbahamiza abanyarukunjiri enkunzi yentunguka enyanja y'amasiko oyo ntiyabona nabasa Innocent Kashobera nija nagaruka abantu bamutoma bayine mu bwesije kandi nanye nimbakunda obuntu bwo bwire bwo kugira ngo nkorera abantu bitu bo wakigambaje ngwabe hariho rugambo so orugambo tirutegeka orugambo tigwebembera mwene orugambo rwo rwabendugira ngo bundi tindaze kwesimba ingaha tinkaruhuriraga kandi tirwene muhoho bamubire za fomu bina maskongo bine bakwiza kuhinduraho omubyanga byabo abanyarhama banje abanyarhama isi ngo kuntwe nimbagambira ntwire nimbataya iro musere zanyu nimba consultinga mbwene okuno kubamanyisa ngweri izoba ni hayo forms nabaka naza kubarietera nani ngambira abantu ntinkuratirire programs za government okukira akasenta kashikira abantu bahansi nyenda kubagambira ngo owitu hati buri murka amakaga kukira mu 2005 batungireho akakade kesente haroho ebinshangire bitakozire umurwa wa Mpara East no bare haroho bashira bagenzeri bakora mu aba MPs abarabereho kunka ombikwatire no kureberera esente za government haramu gaps omuganda makuru abantu barikurenga rushanzu bo bihireyo za fomu kwetebekanso kwesimba antebe yobwa omunyishengero hamwe entebe ya katano hamwe nobwa meya omundembo zitari zimwe na zimwe nsazire mu kwesimba ahabwa memba ba parliament na muno bwa buhweju West echamane chikure chindu no kurwanirira intasya y'abantu ahabo kuba buhweju n'abakozi n'abahingi bamajani hine abitwaganiyo nabo nebigendera byabo okwesimbaho ahantebe zitari zimwe na zimwe kureba ngo buhweju nagiha akuba land locked district kugira ngo najibura yabasa ukwatanisa n'emyanya ndijo dero tubase kutereza buhweju abantu bagire intase bagira kasente batwarira abantu mu mashomero okwakira za fomu nukugumiza mu mpaka 2015 byo kwezoku omwakogu gasha kwa Juliet Charsima na Jimmy Muhumuza Yokoti yakachiko akobugabe bw'abantu akayiganda Human Rights Commission erizoba yabinga umushango ugomushija w'emyaka nkaganena wabayirukanjiro mu koteji arikwenda ngo government mukite ahabwo kufa ko mutabani John Misoke omucharo cyaro cya Kigenga district ni Kabarore akirukanjiro mu koti yakachiko ka Human Rights ngo mutabana agaba mugara akitwa abapolisi ogu akitwa abiro 20 byokwezi kwa kaswa omwaka 2019 najya mu polisi ekamukwata yamuta omushango kwibesimu omkwenda kutoroka ar polisi akagwa omugera gwa mpanga obo akomerwe empingo. In any case, Baguma had been arrested in the barracks and was being taken to the police station. We do not believe that handcuffs are stored in the barracks. They are usually kept at the police station, so Baguma could not have been handcuffed in the barracks. Court yashtama a office zayo omuli Fort Poto yabinga omushango ogu mutugwine bwamushija oburukumara. There was no evidence to show that SPC Tumusime killed Baguma or pushed him into the river.
Baguma had already confessed to Mbarara that he was in possession of Mbarara's mobile phone, which he had kept at their home in Kigenga. It would appear to us that Mbarara was mainly interested in recovering his phone from Baguma. Baguma was more useful to police alive and not dead. John Losoke ishe wa chifa tiasima asharamu yakachiko yajirango naza kujera. tekira ako mwana akabainaki umwana akabazira inkingo ikanizira bisani zero umutubu gwa mwisi ayonka kensara tekira isa musango te njani tingisemerirwe Akachiko niko kamwe kagarka kabinga omushango gwataddeho binomugisa nawe akirukanjira omukoteegi obwagumize ngo polisi ekambonabonesa ekyamurugiremu okuhendeka amaguru n'emikono. Tadeo Bemugisa, a criminal mind who sought to defraud the state of taxpayers' money. For the reasons herein above, we find on a balance of probabilities and hold that the respondent's agents did not violate the complainant's human rights. Emishango eji nemwe amishango arineshatu yakachiko ka footpoto katoni kakoraho omsabit eji ona. 13 of these matters are for decision or ruling. 6 of these matters will be coming up for first hearing. 3 matters are continuing and 1 matter is on defense. Amakoraga gasha kwa Jonan Singwi. Webali mununga Jonan Tusingwire babe byo kwerinda omuri district ya Rukunziri bakwata abantu bashatu abari kutekatekwaho kuba babire no batera abantu bacheza bakabato motoka ahabwe enshonga z'akaruru. Abakwatwa harimo n'uwamanya Elon Emmanuel n'uwamanya hamwe n'ondijo uwamanywa Elias Santos. Abantu batekatekaho okuba batire Eliabukina omutura wa Robo Kakonkoma Kigaga Southern Division Rukunjiri Municipality. Natwe nje kurebera tubafatira batwabato mu miteje. Ntitwetebekanise omuntu oratekanise mugenzi we orarete kitayi orarete obusinge buke hagati y'abantu. Ntujya kumukwata ntuvunana kwa mateka garagara. Polisi nibagirangu batebekanise okureba ngu abantu barindwa munohonga omumbwire bw'akaruru. Hina bari kugambwa kuba batirwe batushobora embera eibarumu no kubatirwe enkoni. So basize kunkwata bantera banyahawe isimu banyahawe kimwe cyo n'ikingiri bine bantwara banteka umuvani yawe ya white bagumiza mu bantwara banteka mu office yabo makagati mukundi umukingi nabasa kwatakingwa umusigazo mu rweto Martin kandi ari facilitating tumukunde kam na nabandi bagenzi be yabo ntarabaze kumanya bakanka mukaga banatakinga bantera bankora kubi bante bakejunisa emiso na nebindi bikwato nkaza batuni bankora kubi munonga yo ko kumukundeba ni kwendi hariho abari kugira ngo camp ya General Henry Tumukunde nibo bari kutera abantu konga tugambireho narukurura ebyo kwerinda omukampeji kandi nagira ngo nibabasabaho amatugembuzi okubari isengwe wabo bariyo bagira ngo General Tumukunde umanyangwa yetimu mamwe batera abantu umanyabihirwa kugamba tumaze. Take it from me, General Tumukunde no muntu wo businge nico yarwaniriye no businge akasiga hemero moye akasiga hiya bina basa gukora byona akaza kurwanira no businge. Gasha kwa Dan basibye nonga Dan basibye omurebo witu wa TV sto murunji ninkusima webare aho rukuturebera hora kandi na nokutorana okureba TV Westo twikirize tubase kubana tumuraho ntujagaruka n'amakuru agande. Agarukurataho negakushikibwaho Mobit nerwa mite nebijimana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Agarukurataho nitureba ahantu haraya amagufa eriyo neganzi y'abana n'abakuzire tegure nije kwasa kwate ndwarezi n'abanta bine chronic diseases ninga shindwara zo utwire nka diabetes
agarukura taho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kura taho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho no ija kwa wata aho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona. Werenko mwerere n'umfaratsi gw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Resform insiyebero toburunji nze musajja wamwe Stuart Kalisa director Mpenkoni Drink ne Mpenkoni Star Soap. Njoza yoza abagoberezi ba Kristo mwenna okwetolola eggwanga Uganda n'amawanga agatwetolodde mbayoza yoza olw'okutuuka ku lunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno era njoza yoza abakristo mwenna olw'okufuna papa omujja Papa Leo ow'e14 mbasaba era mbakubirira okukozesa sabuni waffe owa Mpenkoni Star Soap wamu n'ekyokunywa kyaffe nga mulamaga Mukama Katonda wange abawangaze. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchemo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafiniz Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing,
midwifery, pharmacy hamwe na bridge course. Twine laboratory y'omurembe ey'omweji ari kubangurirwamu. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nituchenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano ninga not mushanju ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga Makanising street ahakizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tiles nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wampensi yona nesente konka tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wena ninyende mbogo yoka oyine kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Omakura geshwekeki ombyamagareri izuba nutureba handwara y'amagufa ningashi arthritis endwara eriyo neteganisa abantu bona kandi aha myaka yona endwara eji nekira kukwata abantu konka babura kucumanya kandi eki kiteganise binjo mbyanga bitari mwe na bimwe omakuru giteri izuba nutureba byinji ebiru kukwata handwara y'amagufa eji emyaka mukaga 2024 ukwezi kwa mukaga yakwatwa yazimbanya ogwe no Rosette nuwe ku rugo mu division ya Kachika omurembo rwa Mbarara kandi ayino mwana w'emyaka mukaga orukutura n'endwara ya arthritis ninga shendwara y'amagufa konkobwa hati atwiro mu ihanga rya Take okutunga obujanjabe amagufa ubwamutwe kabigere ngabasa kwata endwara tuganiraho n'abashaho abakebiro mwana ogu kandi batushoborora ekirukurete endwara eji nizikira kubazirwa mu bana n'abagurusi ningashi abakikuru abantu abakura kategori nije kwasa kwata endwara ezi n'abantu abine chronic diseases ningashi endwara zo butwire nka diabetes abaryambazi ya cancer bakweta chemotherapy ako amagufa nagwabonga ngoro babweje mbazi deni n'abantu bakufuna injury nkaba gwana za tuki bakafuna fractures deni abandi bari ya risky n'abantu bakwese tokoza bwongo ko kwetere mbazi ningo kuresa na no kuresa nkumaramani amagufa gitu omubiri na no butaryaje poor nutrition okushanga abantu batakuryaje ebirisa ebimu calcium ningashi ubutafuna nka vitamin D especially umbana icyo kubanza no shanga umuntu ayine obusasa omumaju omunjingo oshanga kakasheshe yaza kuba nkenjingo zeyi ashanga nshasha atwaraho nkesha hayo nacho kururo bw'ubusasa
ninga oshanga amaju nk'engingo nizihendaguruka shumashanga ngo amizi gacendi ogiza kubahurira nebarwa endwara egi eine bukabitari bumwe na bumwe nk'uko abashaho barikutushoborera nekwata joints empango hatu washanga yakwata joints obuce nimanyisa nkobuze nkumu obugara bwawe atejo no kushanga yaba rheumatoid arthritis ejo mbashebero mushagama hariho icyo bakushanga bashanga ejo factor mu ejo yaba rheumatoid arthritis no merembazi okobisa na exercise endwara ikira amagufa omuntu omuntu nasa kufuna infection omwana arwarenga pneumonia ezo mushagama obukoko buzo mushagama niyo route kushira yo korabamo ezo mu igufa rware rigira obukoko rigira amahira urebe okuguru kwahaga mwaza kufumara okuyamahira na kuri igufa shangeri yagizeta ryasiskire majeto osteomyelitis kandi ejo nebasa kudoretana n'igufa ryahendeka at some stage is the commonest ombana kandi antu basa kugira ndijo common bakuru munonge kwenda gambono osteoarthritis na ngutindwara y'amagufa pase konka n'indwara ya joint konka joint ke kurwara yona oba no joint obwengaro oba no joint eze konko kuchereza amagufa eza maju ombaku omanta bakuru na namanyanya ezo joints kizikurwara ningashi joints na obuterano bw'amagufa hata bushisha amagufa gagakwasiro bamutaha kikatu cya buri kwezi cya benzesini na kiteza burabiri na mukaga by'ukwezi konka atakane yanga igumane mukwata atakunashasha wena rukura inomoro atende n'icyakwasa kwekora no kushoma atakushoma nabwo n'igifasitamwa gishomere mukake ahabo kushasha oyoro kucheresha gama twine tests ze yo kweta radiography kutere bishani ebya x-ray tukamanya amagufa gemi na no kushasha na nakrya regeremo mu disk yerje minga rya junzire x-ray ne asa kuchireba kwa x-ray kago bara kuchireba tukore zindi mo tests omuntu yashanga ine ndwara egi naragurwa kera okunko tuburuza abashaho kandi batugarikire mu bati embazi tekore tine exercise kana exercise nzibaso kutakora effectively mwestine hochi mubazi omwana w'emyaka 5 ena 3 ngo kuwagamba nawe kurigerero kwari nine exercise ye ezara akore twasa kwembazi woine ka infection y'amagufa ninga sho urwiro bwoko bw'amagufa rukaretera warwara ninga arthritis twasa kwembazo jumire ukire konka hariho kushanga ngo indwara yaba yaryi gufa munonga ndiyetaga surgery so kwita surgery nkahamazi medical specialist ntwigura tukomziyeta turushara mbiri tukushanyaraza tushara hambiri twigura iguferyo arunga process yo kushanga igufa ryazunzire atukaraharaga mu burufa obureka mubasagunza mu rwazi iguferindi kugira abandiko by'irwaro rya Mbarara Regional Referral Hospital burizoba ahabarwire 20 abarukutayira irwaro reri mukagano bashangwa bine ndwareje abantu abo kwasa kurwara indwara z'amagufa mbafe humunonga babekirine hari ikindi kareba nabi baryeje ibyo kurya bararye batakarye ibyo kurya dukumara mwana amano mbike bisikire barye emboga zikwirabura banywe nanga juice mungera nacyo ekozerwa mu bindi bita miyembe n'amapera kandi bamyemizi mingi batakagira ubuzubwo no magufa umuntu no wasa kugezaho indwara jerinde icyo kubanza ariho itwabanta bo kushanga nituremera munongo umuntu ine kilo 100 umuntu ine kilo 8 konka kilo umuhendo gwa kilo 10 konka no kushanga height yawe eri ngufu konko ine weight nyingi so no kuba nota uburemezi bwingi amagufa gawe so okuchendeza weight nkibasa kuretera wayerinde indwara World Health Organization ekitongore cy'ebyamagara harengo rwensi yona nubajangura umwaka abantu 55 abarukora obucweka 0 n'obutonyezo 0 aharigana nebeyite ndwara ya arthritis gasha kwa Christopher ahimbisubwe bari munonga Christopher ahimbisubwe ahabwe mbozi nunje John tugumizamo na namakuru habaho okushanyara kw'ibyentambura aharutindo urwa katete bwanyuma y'ekimotoka okwaturwa mbyoma ebyatirwe aharutindo
Wetu shumbu. Shumbu ndimani. Jamaa ya tangu Bera eyabirya hartindo orwa kateto twicirize tubagaruke tumure ukace tugaruka n'amakuru agandi. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga atano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima ryaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingire okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikace higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya lususulu nemeseza amaka gule bizigo wisige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa maka kikino gulo handi and body cream mbadembe gulide mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune maduka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference.
At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mazina ganje ni Agirembabazi Emmanuel, hano ya Yamarembo Trading Center Chamunga. Korana masanyarazi ga fresh solar tukorire mu kumaro ile bwindi akubenye maho tukatine masanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari kungatwiza fresh solar kuyizire twateka saruni Mweniwe owa saruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Evro kukira hotela, noti munana noti, ashatu na mukaga, hatano na mushanju, ngaga ni 5. Yabusha. Singura pichipichi na ruhira Millennium Sacco. Okusingira pichipichi noetenga kakonji kamwe ubwo uri kubike mutwara 5 okumara mezi mushanju otakazihireyo kandi abarasingura bihembe binde birimente TV screen zirugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mutwara 21 nabwo mari myezi mushanju otakazihireyo okugura bukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera omkwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga ruhira Millennium Sacco nganya kitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kavyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City, utandikireho kubika. Ibiri gukiraho tera noti mushanju noti hashatu n'itano ishanju na 8 shinana nemwe ninga noti mushanju 8 shinana na 8 15 nkaga na mwenda. Ruhira Millennium Sacco, banka yanje, banka yawe. Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushubuzi n'oburambuzi ebirabi na mushanju byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanju obwogogo omucheka ijatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanju notemwe anana mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanju 3 anane 5 noti 3 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana chesiri kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamishwa ni shirinje 12 abana bishemero hona ni 10 otaferwa. Habura yiciro kimwe cyonka okuhika ahari Idi Aduha kandi aho muri Mbarara abashubuzi barumune betebekanisa okora sente ombwiro twatayire myanya itari munemo aho muri Mbarara kandi abashubuzi na mnonga abimyenda beteguwere nengo yokuva ku mitwalo 2 tusubuza uyo obutete kazi benyimpi ziri baganda bafezo na tuzina temuloza tunda hijabs zizokka lwakuba nti hijabs kati ziriko ye season so tubayita abaana amakanzu g'abaana tugalina okuva ku mitwalo 2 okudda waggulu obushalya bw'abaana okuva mu mitwalo 2 n'omutwalo gumu n'ekitundu bw'oba obusanze okubanga abasubuzi bali babuli bubi nabyo tukwambaza ku sente zo zonna z'olina gwe totya bw'otuuka then tulina muzino waliwo olugwe olabanga nawe kyekyo tulina muzino nabeno habaya 2 in 1 tukuguza engoye 2 omulundi gumu kasente akasamusa mu mitwalo 5 mitwalo 10 mpola tuteesa bei ya kuteesa tulina muna zino tuzisuubuza emitwalo 6 take omukyala nayambala nanyuma tulina engoye ennungi manda ate ku bei ensamusamu nobu barabibiri bityo abashubuzi bine ebiri kubashomoza omukora omurimo ogwo
ati tukudde ebintu kubbe ennungi ensaamusaamu wadde omusolo baatunyizeemu ukaawo kika ku musolo osanga olugoye olumu ng'olusasulidde omusolo gwa 800 oba tuli kuki ate n'ebintu nga tebabituwadde ebintu bigibane entebe awo ekiri entebe awo mutuyambe mututaaseeko abantu twasuubudde ebintu byaffe nga byakutunda mu yidi naye wiiki namba biri awo biremedde awo biri mu boodi bane mutuwa ebintu tukole naye ffe ab'omukisa abamu twasobodde okuleetako ebintu twabatikulidde ebintu abantu mu Western yonna si Mbarara yokka tubayita ba honorables olina hakis 2 obayita balongo tusobola obbambaza nga bafaanagana ate nawe ne tukwambaza ekkanzu efaanana abalongo bo. Omugani makuru Mbarara City Council Elizoba yakwaza omubutongole abebemizi basya abarikanze emirimo ya bus park. Omukoro ogwo gwayebemberwamu City Commercial Officer habwa Mbarara City. Aba basi natwemanya aba taxi natwemanya endaro zite twabire tukozere ki tura mukanya cyo cyane sara kijaha kubagayidinga kugira ngo tukore kikozere ki ekikire for as long as twaba tukora ha n'abafanyi bagande transport sterese kwatere hamwe cyo ka police project mukamanja tambagambe support through his office and my office support me. Akakiiko akasya nako kugumanuka korra hansi y'ekigombe kya Mbarara City Bus Park Operators Association. Kano kwebaza site kanso yitu ya Mbarara kuntorana anabimukora nabo mutambura bya basi kachairman wabo j'emyaka ebiri twaza kuzamu indaganso kukora indaganso kugarukana abantu indaganso guteka mu bus park n'obusinge kandi indaganso no gukora na council na government yitu ya President Museveni tukareba ngo intunguka yaba mu Mbarara City kize nyina masikongo y'imbe nasya mugenzi wanje kandi ubwizire kandi ari umutoyi n'amani mingi naija kubasa kuja gukora kandi nakugumizamu na nariga site bitutiriyo twena turi mu gukora kurekereza obusinge na n'entunguka kwenda kureba site yitu yagera bus park ya murembo gwa higuru okwije kuba ngutise kitinsi turabe tugire hone. Abebembezi ba Mbarara Bus Park nabahindurwa buwanyuma y'emyaka ebiri. Awa TV West ni Senyomo Gideon aho muri Mbarara. Webali munonga Senyomo Gideon bo abashomesa abamashomo ga arts nibetumbwitira government ahabwo butafayo okongera emishara yabo abantu bagira ngo government linke yabebirwe bwanyuma yo kumara kire karingwa ebabaraganise okongera aha mishara yabo. Abashomesa b'amashomo ga arts nibetumbwitira government ahabwo butafayo okongeza emishara yabo ekibari kugira ngo ekyaburinganiza ahabwa abagenzi baba bari kushomesa amashomo ga science emishara yabo kongezebwa. Mani iwe kuba negamba almost turi mu myaka mushanju because waza kubara from 2018 kwika hati igini ngolo almost emyaka mushanju ikije yongeza aho abandi bakozi ba government ngabashomesa ba science batahi bitu and which is okay, we have no problem with that because nabo bashemera kongeza bo musharo kongana nito nitugira ngo no twena nitukora mu conditions zisikushana na nitwe sende nitukora ki nituzenda wano reba na hatembereramo ibyo bwegese biryo mu mushobo ibyo bwegese billion bifa konka itwitwe president buri bwaje na kutuka miliyoni 4 akaja mugumisirize nkabanzabo akana tugambira face to face tukaturine kina delegates bakurwo mu yangariyona yaja mugumisirize ninyija kubongera mbasya revo yabatahibanye bakuru b'ekigombe kiri kugita abashomesa aba omwihanga lya Uganda echa Uganda Professional Humanities Teachers Union bari kuganiraho n'abanyamakuru nabagira ngo bamara ubwire buringwa government baraganise kongeta rushikiriza yagira ngo emishara yanyu niza kugyongeza omuwira butarwa hare in fact akatupromisinga 1 year wadi akagira ngo naza kuba nagyongeza mpora konga waza kubara from 2018 or 2022
hatu turi mu 2025 almost those are 4 years up to now utakongeraho na shilingi 10 n'abanyayuganda tutekateke ngo wayongera abashomesa ihanganiriza kugwa emyaka 5 yiturinzire sofa by calculation babasize kongera trillion za Uganda za rugarya na nina bayongeraho trillion 28 itwe tukwenda na trillion emwe ni given half a trillion tujire ngona wayongera abashomesa economy ya Uganda nubwerahwe ahabwe nshongeji abantu bagira ngo ebyo bwegese bebasa kucumbagira government yabitakozera hanshonga zabo ministry kareta lower secondary school curriculum inge bakweta competence based curriculum eji curriculum ensya twena ntukora umurimo gumwe kandi kuko nabagambirire barozi nizijara ngo abantu abo gukora ebintu bumwe bashashugwe esente zikushana mwene nkitangaza abantu mwana mukora ekintu kikushana kimwe kandi ukashanga esente zibakushashura zitakwingana ubundi muri mu staff room omuntu ariyo narye nkoko yonorya akabanda eje nbageta irone ninga omurnyankwere ekintu kitakabire nkibaho konka kikubaho ebi byona nibyeje aho bwanyuma ya government okongeza emishara y'abashomesa b'amashomo ga science okurga hari miliyoni 1.20 okuza hari miliyoni na buri kwezi wagiragirana sana n'abashomesa ba arts abari kutunga hagati y'emitwaro 6 okuza ha mitwaro 9 amakuru agagasha kwa Elias webare munonga Eli akiza ahabwa makorago umurebi wito murungi ntongera kusima aho kutureberaho na kandi nanoguma noreba TV studio mushaha y'amakuru agacencwire konko twicirize tumureho ntugaruka n'amakuru agebyemizano hangura school fees yo mwaka gona eco inokora shashora school fees urukozesa momo yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Otweraronda pishindunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakani kazapishi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pishindunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sero na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichina tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoze za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 Erizoba nzakutayire cyaro moviti utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa Shaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibabo kukundeka mwana wanje hataba kuguba moviti bakabito mushipa kimwe enganda zona zikazeranda hamwe kushara embazi yebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya moviti okweyesiga izoba lyona
umuzeire ukayenzera umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera umwana wawe agira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nbaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 ashatu n'ishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina anana munana shanju n'itano 00 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Wabula muntame bukolagana ne Harapa Travel Consultants kaba masanyu merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai na walala bakola ku bya passports eya tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola eya kibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3. Makuru g'ebyemizano district ya Yumbe niye torinwe okutebekana semizano ya primary ya ball games ahabwo mwaka ogu kandi emizano egi nehayahayanurwa abarya hansi y'emyaka 14 abari kushoma primary kandi neija kubaho omukwezi kwa munana. Njala kwebaza abantu boda abantu abasaba isizali nyingi twalina Kayunga twalina Mubende twalina Masindi nazona zagala okubadi yetubatwale emipira naye twagenda okutunulamu mu bintu ebyali byetagisa abaana we basula tunasambira emipira abafiso we basula n'ebisaawe byennyini nga Yumbe yalina ebintu ebyetagisa byonna nga okubeera wala si kikulu kubanga eriwo ebwala naye bali mu Uganda ate bana Uganda ate district ya Uganda. So nitulowoozamu era netusalawo nti nga bwe balina ebintu ebiri ku mutindo ebisingako byetwalaba Mubende bitwalaba Masindi bitwalaba Kayunga tuganda katugende tutukirize ebyaffe nga bwe tugamba we go with perfect ebisinga bitugenda nabyo. District ya Shema esinjire district ya Bushenyi omuzano gwigwireho empaka eza Ankore Districts Football Tournament ezo mwaka ogw'2025 gora za Shema zitebirwe Rogers Mugisha kandi atebireho gol zibiri hamwe na Derek Ikoza kandi Seiri Argumaho atebire gore mwenyamunegere ya district ya Bushenyi ahamuzano oguzanirwe achai echashema stadium mu Kabwe. Yeah, you know what I mean.
nkagureta bushenyi icyo kubanza nikirekaho obunywani relationship yitu nkagureta bushenyi akagureta bushenyi ekeri district emwe nimbe hanangiriza abariyo kwe ngo bwire nubogo kandi obo kubasa kwinsia talents z'abana omukubasupportinga omukubaberaho nomukubarondera emihanda ahabwo kube cyo kumanya ninga cyoine nicyo kikuhereza omuhanda kandi babwira mu runonga aba mu kushagiriza bave bari bakorete mu runonga kandi niwe ko mureba yarya mfungu riyare shema yazinyira genuine Ago nigo makuru agutwabasa kusyaho ahabwe kireti konka ko kubasa kwa bakundo kuna jwara ninjwe kwa ba Bright Youths nibashangwa aho mu rurembo rwa Mbarara High Street ahatsimbe cyara Grand level ya kabiri kandi room number ya 5 no bashira kandi niwe norebeka nko kunkurebeka amakuru aho ngo twagahendero banaga kuseonde Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian owo rumo rwo bubonero kandi ntubendezo kurara kurunji mutakarga TV West. Okwaya hayanire ntebe yo bwa meya bwa Mbarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera kiganireke butunu aho turashitamise bona abesimbira bwa meya bwa Mbarara City twegiteho ubwo bari kutumurikira enteka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe kiganireke okure enteka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarondo mwebembezi orakuretera ntunguka ekiganireke nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 shahina za kiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen impango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tira note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro Okwa mukagoko nitwisha kubana tushaguze kiro echa World Environmental Day ahabo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kubana turangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona ibyinje bonishiwuri inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahabwanyensi yakubanunji bishagiciro aba beach abaruguza no kugura amataka hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burunji ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukoreramo imikoro Oyu no mukoro nk'embaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shibutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda shemeza magara uri kurabira aha program rindo mubiri buri wa mukaga shahemwe zakashe